Baptist Church New Chekon Imphal wi ringkapha Shalom Khamiay ng soda Jishu Kristo mingli Shalom Sadale na ajina karisa sa ka kala TBC Chekon ling sungai ka ishiwi channel hili follow samilu kala azingli wi high page pingla follow samilu itumna buklung sam takwida achawi chan kapha nganang rum lushitsa psychorally so khamiatam saranu like yang a torwi salam kami ay nang soda kumter kira kamia itumli sakwa brali tra kaning shiai kala chiling a soda I kala iwi shimkuri bihafaina razan gahai like shia chekon member sai korali ringapha kumter ngasasar sei ngasasar runo gaji hangu ngai As ili migahai topic Colossians 3:1-3 setting godly goals vareshi rinwi karin we kangaran da jidadala hangbaye ningshiye kyashi khangiya pastor tikan board razan gahaya abawang rabing Church we care now bing, lagi siya ngusot now bing. Iga thalila, aman sakla kaya program hili. Atam kamiwang ning si mataye, hinaga siyasa se. Kasing lay ko kasaba bra, ori punga tamitran nawi kar, karinga church hili. Itum psycho ragazi pyrako kumcher kakani jimisho nawi legacy alang na kuramida ra nawi karinga tui itum paingorum gay nawi mangla gatarajina iwi malay morchai nana sijin milung kala razang gahaya itum psycho rali Nawi karinga tuije, thay sing kui ka thay, itum psycho rally, sang milo gaji kangazan rao no mingla siyag sanay, nawi na rame kaprano. Amen. As ang authority prize distribution hi, yang laga, hili lagi daklaya, check on member, hili present sa daklaya, chung kamay ba, gift si, Sambang lag talay naung rawi true nala or avung rawi nala or avang rawi nala chung khamaya sambang talay da shan kuye ringphala ke Christmas committee wish natum na saklage na ran mi daklay kala ringphang sak daklay shan kuy da natum lin la ningshila ke azervan nala tharma thingla ke na Bible text pashok mere kala chiling soda achon nala la ma talaga na samyere itum tonggali ning miyung saklage athang sojan la hangkai dada tangkul tui hi saklago ina ar shan kui maman dak le tui magashang wi tungli magasheng la zanglui da ka khalat ka phaijili tada ina tada difficulties kala challenges ada iwili khaga khalang sai Matalagay na tambak lipam gagabing jirali. Preparation hi samamanda iwi azumang maningla kare lila samaman laga kapita mamandak lay kala Bible text refer samamandak lay wi alung hili Matalagay na ili challenge kasaba I khalatan la chili sure layla I khalatana chili rin laga ring lak talayla gaji I khalatala matalay na challenge sai ina kamatha tu hangshok laga ina chidada maring dalaya khaba tuiji iwanga moria khang sa theology maide tala marakhali shan khuyi sayha samaman laga iwi kangazanji ikhlata reflect sakuyi
kumthar 2025 karga sangai nang soda 2024 we report card hi itum marakali analyze kasa darkar salage manga shong kharin je malai lang ga previous year we report card hi itum analyze kasa hi darkar sai itum gdong kha singkum 2025 karga sangai nang soda singkum hili ski sara gaji khangaran itum leidleira kai khaba tuinga shit khuilaga hi salagra da kachung khanala laikap ta leira kala mikumwa kha saw gida ithumi khangaran khangi hili plan ga sa hili khawat la laikap ta leira ithumi khamachuk ithumi ning phaning ji ra akup long shong mawa shung ra salala khangaran wa laikap ta leida chan khuye itumi kharin baba miring hi athai mathai kap athai mathai khawai church we shongino kacha chawi otpami mangai na la kala lai khalon bing na la chuwi mangai na la naw ngara bing na lai katam shongwai na la itumi kharin hi athai mathai khawai wi perspective faina itum plan sai azui topic hi juli base salaga hada itumi kar kumthar hi kar sangine hada chada chap chai chala ke gda hangai khangaran khangi hili itumi atazang shong wi ungshung khawai da itum khangara sala kho jili itumi tuitak ko khuina la kala sakida khlai ot ngurut wiwang itum ngaran ga sang darkar salaga kala jeling soda ningli machukta ungshung khawai khangaran hi sahogida matai mai thuida kiba zangda na I khangaran sa likhla ji muchuk ngangai marakali itum azazimi shu itum ki salak rakla da mamuchuk ai saka or az hafta hi ki salak rakla da malai ai saka marakali ba itum ngathor tu kathui hila sigzang saw gida ada betli ngayai ngai shone thada jimi sho hi ot malai nei ja khaba thada ngshun lobong thada betli ngayai laga pam ngai we ning range le ithumi ration zaina thai thang khamai bing la kahang thata miringli naba khuyuya miring sangaya khaba nawi kharin ji leila ka nawi plan ji leila kra kala nawi nana decision khuji ge ji leila kra da thai thang khamai bing na hangni juga thisur da athum mahai athai sanga phangla jithada samhang baba me athumna January gachang hi tada ithumi bang ning yung lak haya mangla ren tada muthu khui gachang akalang sai ithum rada klai first Sunday li kila salira ishi fasting program la laidalai kala hili kacha chawi new year we resolution da ithum tada phai khangrum ngasonau inala colleagues winala tada khongnai naula resolution ki khuyare khla gaji ngathing rok laga kai khaba jili saya sada se sanglagaina chiung shung khawai dala laibaba mai kha statistic na ka hang baba ithumna plan sa ga haya kharin lai ga haya resolution khuita ga hai ji how go phokleba thada chiung shung lagra da ithum January ga chang hiba rin lagena jili rin sikina zatla ke ji ka singgung tangkhai jangmaman June July ga chang hiliba itumi athang kharin ji khi laila khla ga jiba ji follow up masak ral lai ka baw gita alungli notha ga haila jangam talai
kai kha ba ai hi ba chingum ba next year ba salu now say dala like up dalai kai kha ba continue ka sala like up dalai ra jena azugumba akup long shong mai khare yeng khawa jli itum ka tong kha ka jawi resolution ka jawi kharin le ai dak le ji ung sung saruno ka ji hang shit ngai Colossians 3:1 li Crystalling so the natumli ring sakhaira the to year hit ka pa sa it na reflect commentary bing na ka pi ai dak le ya Christian meaning of baptism we through in la explains sadalai Kikla jila hili hang deklaya na tumli ring sakhaira gajine itumna baptism ko khuya tam tran hada is a symbolic agasada itum kathiwina kala chifu ga highwina kala ringli shock kiji itumna hili chithai hilina hang deklaiba na ba itumi public or outward display agasada itum azazimi show hiwina I very wang sara I ring dak lai hi Krista wang sara da sakhi ga sa itum hili thai huye Jesu Christli itum akang saira kala awi mga maningla itum piulela ngalai ko ha pam jile itum awi mga ina khawasam mangajine da hang itum na Old Testamently khayang atam tharanjali Ten Commandments we Ninkami Tarawili thou shall and thou shall not the itum tada kapatra ga sambang itum na chitha da rin laga ring dalaya kha somiruno kha itum iwang ba sak lage itum iwang kha ngatram izang babam da Kahili New Testament likheng atam thran liba ara Jesu Christo wi mangaina itumli kathara mirinji khurami gaine hili chanjam sada itumi hokaina kala lami li chanjam sa sangaye itumna hokli kheng atam thran ali awi environment awi surrounding him makau gida ali tharna sakla ki jakaba akhongli chain sanglaga matha ka zakzak rawai mi ka zakzak laga mama khau khawai da sami ka zake kha itumna lami li khinga tam tranjali awi phasali kali kham khau kali khlata aklata malek laga samatha laga amai wak no hi wak aphai bang no aba hada tharngai Tata kamakau jili ava ningjai. Cita kamaina symbolic salag haya itum tharkui khangai. Lami tata pasali ki kamakau kali ikhlaga ji tharkui khangai wi ningring tharkui khangai wi ning phaning ji Jesu Christ mangai na itumli sangmilakho. Itum ne hoknau jili yang akava athangwi thou shall not kajili ring laga ring dele akava ituma jiva impossible tax akang sa tu yaura pol la kahang thada mangla ka tharwi ayin na itumli khlab khai change ne itumli khlami itumli kuchui bomle khangami laga Jesu Christ ling nai nga sake ke je ana hili hang comment sa dalai Laikulon mi akana South Indian now nai he churchly regular salagiji church ka kala he laikulon mi agasa da revanang somi da awi business ka saji haksang maman raisang maman da chena ala juwa thishu da ala ngalang zar maman athang we church meeting runo kala church kyang we na pam khungrom ozang rabing kala pastor bingina
ก็ละจูวีกรุ๊ปนั่นแต่เนี่ยแต่ปั๊มคงลีแอคทีฟสละกันนั่นเลยสันข้าวีบิสเนสหักสังไรสังเอากิตาจูวีอาตัมใครขักชกกิจเจเอาอีบังอ่ะสักมามันทุยเฮาอ่ะมรคลีเจอร์เซอร์วิสไอ้เนี่ยตั้งแต่ละอาตัมขักชกกิจฮีเอาอีบังอ่ะสักมาไตละก้าวอ่ะอันนั้นขี้ก็ขโมยมาสามันเองเอาอีคารินจีเอาอีบิสเนสบลานบาลีโฟกัสซาละก็ริมาทุยกันนี่อาทางเจอร์สลีเรกูลสาละกันนะก้าดักเลยมีบาจีอาตัมขักชกกิจเอาอีบังอ่ะสักมาไตเอาอ่ะจินะก็เท่ากันเลย the church member elders ปิงจินะ home visit ซาละก็อาลีคริสจันละมาใส่จีก็ท่ากันกันเลยเด้อก็จะเจ้าวี excuses จีพาละก็จิท่าเด้องานก้าวเวดางนี่จินะ pastor ฮีไทยทางไม่ละใคร South Indian เอาอากาศเด้ออานะมุจุกละก็จึงกุมอักขณีกทุม struggle สาระกันนี่เอาวิยาวนาจีชิมันก็ให้ยาวนาวอากาศเด้ออานะจูวิ struggle ซาละก็อานะเสียละใส่ดางนี่จินะทั้งก็ businessman บาฮีอาชีพนาวเมียร์ก็ทุ่มทะเลฮิลีนาวเมียร์อักขฮีเพลินมาใกล้เมียวอีจีเจนละ emergency ซาละก็นะ hospital เลยคุยว่าละก็อานะจูวิกระจาย treatment สามหุ่นทะเลละก็ church ลีอานะ reach out ใส่ดางนี่เจนจูวิ pastor บ้านน่ะอานะมุจุกคุยอานะมุจุกคุยจีบะอีน่ะจิงกุมกระทุ่มเสียสาละก็อาลีสักจังดูหดนาราละก็ทั้งขมังเพลบาจน่ะมันใกล้ขมีน่ะเพลน่ะเพลวิมังไงน่ะพระวิ calling จิลีพระลี church ลีพาคราจีทั้งขมังเพลจิน่ะอดจิกุบสังเมียเรดานะฉันคุยอานะวาละก็นาวเมียร์จิลีใครเลยสัมพังละก็อานะมาจุกละก็ฮิวะนาวเมียร์ก็ทุ่มยิงใจจิลี first ปะฮิพระนามใครมีใครนี่ก็ขณีจิลีละพระนามใครลิชิจะพาราดานะเสียใส่จีอารันตุมลีหังขังไงนะก็เลยอิลีละหังขังไงนะพระอาคาจินะขมาใกล้จินะพระลีทุมลีไม่เงยเจ้าระละก็จีหังลิชิไงก็จะเจ้าวีอดรินก็เลยโมบายลีอัตมชิมันดักเลยลุมชิลาวเลยชิมันดักเลยก็เลยยาวกทุยนะขมาตายในเดชิมันดักเลยจีอิทุมอาทังวีพระอาคานะขมาใกล้จินะอิทุมพระลีละลุมลีระละจีหังลิชิไงอิทุมมีคารินดักหังอัตมทรันอาทัง Bible text visually Bible text rin lui say mi katonga karin hi ituma lay plungra kala lay ngi ya kala Job na hili 6:11 handle I don't have a strength to endure I don't have goals to encourage me to carry on ili yang pangshap malay na goal si awi karin hi malay thura mirin ring ma gaji wi ta ana hili comment side lay na I chigatha li ring dalay la gaji je itum tholi remind salu shi ngai Bravrawi karin hiwa itumli reward ka sa akhanai itumli oguthuili reward ka sa laibapamra kala chimang li matang haila gazing rom lila awi reward chi itumli milagro kho gaji hanglo shi ngai ka nawi goal si proverb 11:27 li nawi karin ji khamatha karin sa dalila ji tha khaba nali khayala mira nali sokhamila mira the hilikapi aidalai 1 Corinthians 9:25 li itumna khinga tamtran athletes ping hi itumna thai Olympic khara tamtran jali atum hi self control le lage katharan pi da katharan mathada za khuira atum hi weight we athishu da atum hi matala kaina diet maintain salaka kacha chawi
category li sakchang de hot na ba ba me kala atumi ultimate prize ji mi rangai nang da atum jili hot na ba ba me itum na thai India winner Neeraj Chopra da javelin throw li ana gold medal khurai jene itumi local winner hang sei ja khaba Manipur state winner Mirabai Janu na la Olympic medal khuyong e atumna hili ring la ke no okthui da jili juwa thishu da prize possess kasajeba ari okuthui wili sanga phangnai thakha itum vrashi akala itum la mohot nang yimla atumna sambang au gi jiba azugomi Olympic li sambang hai next Olympic li mi akana replace sau gi nei kha itumi kharin itumi kharin je mushungda rindala ya khaba birin pai da wi itumli rewards ji sambang gi nei je hangwi shit ngai jena kaji githa kharin laila grakla what kind of goals does God bless kaji githa kharin jina itumli prevrana somi khla da hangi rai me thui da na tumna goals no thumi kharin ji set masarang laka khamatai point ina ka thum hangai khare sa da will it honor God brevrali khayami lagrala ka ji question sangai nowi kharin ji ali hen mai da sitsang pai da le akhaba hen mai da jihan bai da le akhaba hen mai da leishi ngasak da le akhaba chimang maningla mikumo akha na nowi khongnai na nowi kulik sina leishi ngasak da le akhaba brevrali nganai ngasak da le akhaba na we goals na rin kharin hai ga hai ji brevrali khayami da le kho gu ji hangai 1 Corinthians 6:20 li use your body to honor God jitli no we phasai na bareli te khamatai ngasang saglu da hangdalai chili 1 Corinthians 10 we 31 jili hanglushli do it to honor God zalala manglala kasa saiko da bareli tek matai khawai salu da hangdalai nana normal chores shung we what sadly salala kashan ga jon ngas salala nana churchly offering mi salala nana nawi phayo polish sadle salala katam na wa ga sada lairik padale salala sadak lai katong ga ji valley khayami khawai salu dangi jena nana atang nawi objective ji leidle ya khawa nawi kharin ji leidle ya khawa ji valley khayane danana sanku ya khawa nawi goal set sa khai ji mushung dale kho da hangai ka khani sada is this goal motivated by love no we kharin na shemai de ji legacy we zakma ye na shem de la da ji question sangai no we kharin ji matala ke no we financial itumna financial family ang sa da itumi financial stability la muchuk ba ye kala relationship illa muchuk ba ye chena ji psycho na phaikar khui de ji legacy we zakma ye na kala kakhrami mi khnami ningri na nam ningla legacy wi phaikari na khuidele la nana legacy wi phaikari na khuidele jakaba ji khamushu nga sai da ngai kala prevrava nawi kharinji nawi kakhrami ning khning kala competitive sa khangai wi competition ka hang atam thran le iwi khongnai bali in I chungmai da iram bakwa hanchi lui athai lui hi bangai lage juwina monetize sapai mai da atung bang income ka gane na I gatha iwi khongnai bali ajugumba hanchi lui I chungmai da wasangra hanchi lui I chungmai da sambang phulung rak jiwi ningri ne na iwi khongnai bali I shai ga pha chungmai da shai khuira ana shim sa da klai dolan aga sa ga ina khni sa ga ra chi ka thawi ningri ne na plan sa le khaba chi khunguya plan aga sa ra kho ga ji hangai chaina no we kharin ga sa tam thranjali legacy we ning phaning na kharin ga sa lo hili bible li had ka piale 1 Corinthians 6:14 li everything you do must be done with love or psychology legacy ina salu ji dle 1 Corinthians 14:1 li love is to be your highest goal legacy hina to me kharin ngasang ngasaglu da hilika pi ai dalai ka kuchuma pointly what it require does it require depending on God
no we karin na plan execute sa kida lai dakle resolution khui gai ji na khla ta chi han ka rally chi han laga o ji ungsung bai khla da hangai Hebrew 11 we 6 without faith it is impossible to please God chidle chili itum na yeng ta mo man ka Roman we 14 we 23 everything that you do come from the faith. Everything that does not come from the faith is sin. Sorry. Sit kasang ay na mag-shocks. Ayaya he morena da hili kapiyay dale. Proverbs 16 we 9 we plan the way we want to live, but God make us able to live it. We ningna awi apong ngarana kaprohona awi paikar jizumia daily mating rikina hili kapi medley jenak athang wi hangta hai point ka thumjili firstly na very like yami dalela na like shiwina na we go see set sadlela kala na we go see very rally jihan laga ungsung khwai na hotna dalela ga ji phaning laga machuk masangai na we re makeup da azkum with 2025 resolution hi makhui jawrang laga na we karing hi makhui jawrang laga hi hangli shikai jenara jili filter samaman laga filter down samaman laga athangli bible text li Colossians 1 we 3 jili set your minds of things above kajine kazingram mi otpingli ning shailu the hili kahang atam thran hili Zach Punenna ana illustrate kasanava ichumi rubber band hi example hi ne jause rubber band hi hina ngalai ne okuthui ne hina kazingram ne now we rubber band hi ana explain illustrate kasanava hili khrumas azingli masai laga ichumi okuthui li sagida kajawi ichumi profession mi ai daklai kajawi talent mi ai daklai kajawi ot psychology itum hili okuthui li sasar gajine jena nana az jimi shotha da church ba ka tam thranli shimli saya ka sa tam thranli nana nga chorli meditate ka sala itum ne bible ka ba tam thranjli itum hi gazingram bakli mai khangare ne yada ana illustrate sai ka ana latlu de illustrate ka sabawa awi kana ka phaning ji hitha da sa sa la pai hi wi tu year hili illustrate sai dak le je hitha da sa sa la pai dak khamchuk ne kha ana muchuk lu shit laga mahi tha mana e da hange ana ka hang bawa hitha da ulta ina lai da khang ne ichumi he taka hili hang drin atam ka ji da ogthwili na khalai ka sa sa ka ji ogthwi bali maning la nana ka zingramli laishon re ka ji nei kala nana nawi office li khawaro no nawi lai khlon pamli waro no katam naw bing na ka chawi school institute le khawa tam thun chili ogathui wi saranji hili salaga latluida hanung lu shidaw ga jine ga khang nei athang church ka ka ta mangli ichumna heavenly prospect sadak leje hili masaluila atam ga jida ichumna hidada leigiji nei da ana hili matha lagena rubber wi illustrate sami aidale hili hang khangai na ba itumi atam ga jida itumi kharin hi kazingramli rin laga athangwi rally honor sa dalela like shiwi ningrine na itum kharin shyam dalela kala rally jihan jawda itumi kharin ji ale jihan jawda haidalela ga ji baje hili illustrate sai Jishu Christiana ana carpentry ot sadali laga ana choki le shemai table le shemai carpentry ot na tai da darkar ga saji ana shemai china awi ring khawai wang da ana juina sai ana ot sadali laga ahi
ogo thui we shang mai kap ka che carpenter aga sa da goals pa jo awi kharin ba ba hi na in the rigza khwai wang da ana kharin ne ka awi khamataya kharin ba ba kazing rami yang ogo thui we kharin ba na ba carpentry ot mangai na I ring khwai nei kazing rami kharin ba je ba awagu wi kharinjli ungshung khwai da ana kangaran sai jena ara kharin itum na filter down samaman laga kharin willi mujuk khwa tam translate John Maxwell na here the comment side le ara focus samaman daklai ko there should be a shift from goal oriented to growth oriented kajina nawi kharin chui oriented na reiga sang bali orient salo da hanglish hili comment side le Matthew 11 with 20-29 lik itum na khenga thram le I willi ralu kachot kalo or phun kharit ka phung ding psycho take my yoke upon yourself and learn from me da hanglai de yoke ta ka hanga tam thran na symbolic we wang itum na thai saili itum le lui pam li ot sa khawai mang da yok sai khani li khangka laga hili chili ka kada yok che jili ka hang ne ka hili symbolic sa laga ni ka hang atam tran hiba partnership ka sawi symbolic sa da chili ka hang ne chena chili ka hang na ba hina hiwi mangai na itum na revali shai da ya ka ba na li chingri ka hai ju khira mi ra da ka hang ne chena hili ngaso da and learn from me da ka hang atam itum na khi pham ta khu ikla jiga reiga sang pajili ana focus sa da laini iwi ka shai hi aina phunglu kala iwi aina tam khuilu da hanga tam translate hili reiga sangwi maram jili ana hili focus point sa da lai ko Jesu Christ li na church ka tam translate na rally ham ka sanga tam no wi ning phaning ka tong ka mung sung mra kala mung sung sa la bai I believe Jesu Christ server jingri ga hai khaya kala awi lukam shanwi kala ana thawni mi khaya athum bing psychology ana certain reserve sa da lai ra da shan khuye itum na azugom hi sara the nawi kharinji atazang shon reflect sa atam thranjali ungsung salapai kai khaliba mungsung salapai ka hili atang John Maxwell na kala chiling so the Black Savage and commentary bing na kapi da kleje athuma kharinji ungsung wi khamatai bali maningla na in the process na raisang dalaila kajibajali focus sa gai ne athang wi hang high point ko thumjile khuira but hili Bible na hangai da kleba ba na we aim ji achieve ka samaning la na jili raisang dele na growth process leidle la ga ji bajli matai mai da hili focus sa thu yawe Jesus Christ is more interested in your growth na we raiga sang na varesia ga sa da rarga sang bajli aba jili focus samai na we kharin ungsung bajli focus masamne na azukum in a New Testament Bible text I pakup lakra the rin laga ungsung salapai ka na jili pamaman da na wi vareshi rinji marar sang akava na wi khong naili na machang rok salala ji kum jili na legacy wi zakmai na legacy wi ot sakaina sami ai da lai khava na rar sang da lai kho na Bible New Testament Bible je mapakup salabai ka rawi mi gyeng liver na rar sang da lai na growth process lai da lai na rai sang da lai ga ji baji hangai khongui malai nai ka chawi kharin shemai dak le ka ji khongui malai lak nai ka nowi kharin ji pencilina ka pi ai dak le ko ka nowi reiga sang ba hiba permanent marker na ka pi ai dak le ne jiwa mashiman lui ga ji nai nowi kharin ji ungsung salbai mungsung salbai jiwa bang
no we regasang ba hi permanent marker ina kapia dek lei John Maxwell na hinada hangdalai goals motivate you but growth matures you no we karinjan nali motivate sasala bai ka no we regasang na nali ning biyung sagra ning mature sang sagra da hilangdali kakhnili goals is about destination ina as ukruli odd service kai the up down sal I as infal kara destination apam katha nei ina I as ukrul kara da no destination apam ju basunga sala bai but growth is about journey no we songza jina goals will help you to better no we kamatha no we karinjina kamatha aga sasala bai but growth will help you become better person jina kan nali Raigasang hina pa kamay mi aka sang saglagra da hangaye no we goals in a breed discouragement no we goals in mungshung atam tran no we karinji mungshung atam tran na frustration sara na discourage sara but growth will help you a lifelong learner merin pai da pravrawi katam na aka sada tam ga kui shon ga ji mi aka sara da hangaye Jesus Christ na kahangata take my yoke and learn from me da hangai dak leje I will ralu ka chot kalo ot phun khrit ka phung psychorally hodalai kho na awi kashai je ali shaidre la ka na khlatwi yang pangshapli jahan dale la ga je hangai da no we atazan mong sung salala ka kai malai mane kha no we raigasang ji pravrawi mitali leidle akhava na khi mirin ringdalai kho gaji hangai no we manglarin no we phasarin raigasang hina khamatai nei da idum hili hangai Jesus Christ na cross sili kheng atam translate ano otphun khrit Gida lay dak lay ji ana muchuk waye ana chochang siren reji ashi na long dai de thumna kapala sambange ka ana kata da endure saukla ana kata da khang shabaukla da khanga tam tranli awi pangshap itumi mikomo tha da phasa sa thu yaw gita khanga shai khagaza ji ka pangka ana feel sai but he endured Kiwaina clergyka mikumoli itumli redeem huikamis kurami gaji wang ana endure sakui shapi ana jili chong makan shapi awi karin ogtu we karin pahili hailaga he looked forward to the goal and the glory that was set abavuna I karin bajali focus salaga jiwi manga aina tekamatai khuiraga jili focus salaga ana kachot kachang psycho ra endure sakui shapi da hili comment sam yedal lekshia chukon member psycho really itum zingum atazang shon akuplong shong mai khreya tam tranjali Ebenezer we kaklat nava the stone of help ngalung pek ili khangchon ngalung pek ta hili kapiai dakle ju ka khalaji Revrai is the source of victory khuya ji revrawi uru gatha nei da khangni uru mangai na khuya mirina khang sare da khangni itum na akup long shong mai khre khangre tam tranjli itum rei ga sanga mirina khang sada khuya mirina ga sada Samuel na Palestine Israel na Palestine rai kata tam tranjli mai gashi kya ga sambang laga khuyuya mirin ga sa tam tranjli ana ngulung phek chi chili shunkai misba aina shen apam jili chiwe apam shen go apam hi Palestine rai mili Israel na khuyuya sangaphang apam nei China kachachawe shen uklung apam hili itum akoplang shong mai khangre atam tran ngulung phek chi itum
ning ka Samuel Willi 7:12 le kapi khai ta ngulung phek ji ithum kachacha uglung li khuyuya ngulung phek ji ithum shunka sei ka ji khangai na likhang zan sau ke yawi na chingri mangai na na khu ma ithum psycho really rogi sok ni saram